Paban katiyan lolo ibang ulian chay tiyo patrongan pakitar and one baronet car and ulian chay tiyo ya lolo on changata yo kupurun rano Kalangan padon jadi kawasan ng Kupurkan. Sekatinggi Kupurar blok dengan sangat kota balap sebiar bikin kuredi yang terkait lupas kono semara kedua orang. Atnol kapten lak sang kuredi Kupur kalangan kan ini. Yeti samar ring kukusinat ke uyer nahan blok yang kakak tulan anak malu nama. Isen kakak tulan nanti sekarang rangkat mo ang kalwa at malu nama penggas kono satu sama. Ines ipatuan sekarang kita mo. Kang koros meterang kaki angkat pulsang tangku. Angkat karu itu kupurat. Yeti irna tadi tapi tanta. Waktu yang auto datang koros ketika di aramakan sang papali seminar sampai auto datang koros. Unit ni pada wajar kita bangku promi. Kotang, kotna, kotnya jauh. kalangan meron kalangan ng senator red card dengan baronet car pwede kay lolo on changata chay kagaya katla mo chay lo ibang po na sa chief clerk Senator Absen Abram, Senator Kuko Abit Jr., Senator Isaac Artui, Senator Ricky Carl, Senator Sunse A. Edgar, Senator Wilfred H. Edmund, Senator Bill E. Edward, Senator Stevie J. Edwin, Senator Federico L. Iron, Senator Aurelio P. Joab, Senator Alfred Senatore, Senator Denny L. Laten, Senator Edgar W. Liganet, Senator Tendy Teswo Louis, Senator Benjamin H. Ludwig, Senator Makari Miguel, Senator Sheldon Chi Net, Senator Norbert A. Perez, Senator Dionisio E. Simon, Senator Mitoro I. Sina, Senator Francisco Simram, Mr. Speaker, Quorum Ecclesiastes. kalangan ng sansal magchay sa bulman ka quorum chay ka katlanan sa matay uyok pur kalangan ng senator ka pwede garay katto karayan chay ka katlanan uyok amuna chay bang katla record and sansal mas Vice Speaker Abram Senator Apis o Senator Edmond excuse siya uyok pur ranwat Ulian chay tiyo ya sa bulmatay sa karotan kapung musik bangko pur nanilap sa karotan kay po niyo wawlap bangko pur na raksoko wawlap bangko pur ni soko wangko sa bulmarlikan ko nanalang ko ng kaye ko wow tororo lapalap kay di balian tiyak momotso government national state local wangko kabinan Pompey Honorable Stephen St. Joseph Karyawan Kabila Honorable Heroin Movic wangko siyong kubong lapalap Honorable Nelson Joseph o yang omisyong kubungan koros. Masaksit, itingal wow, ong floor leader Latore, Honorable Senator kan koros, langilang samuro, Aloysio Sericio. So, masakan o langilangan way kasumbalkan na uliya be nan kalaruwat, nan Pompey kan kayang patyang tayo nan chamber, nan kalal, maslikin kalal. Sakat, o iban patrawan, katailan, yaw pa na nan, uya kupurwat, o iban po na siya sa matay floor leader Latore, mapukoki kalwa, nan Uya Kupurkan. Kalangan kami main speaker mo na iban yang patpatwa kami kuburay tungal kaping ang kap. Kami patwang kupurakan koros kaping pro child buhay kubur mau kubur sabukan ko makaipay pro naman child aloyang sa namaw ang ranot. Speaker kami kuburay tungal telepon ni wow ang kak pili patwang sabol man chansalya kang pron ride supay kiko. Ang pumping Nalil wasak siya tayo tungal wow ang kakuwang kong kami speaker. Wang yang Honorable Senator kong koros. Nalil tungalin ko wow ang lang Aloysio
Samoro Serviso ng Langkonat ng Langmigay sa Masakan Koros. Piliman patron kami ngayon ki Ray labalabakan ni Patropan Executive Ilan Paan Malang Kapung Song Kapung Wilson Joseph yang kami Song Kapung kang Koros. Patron kami ngayon ki Kasamu Ray labalabakan ni Patro National. Piliman patron kami ngayon ki Mempumpi Koros meron sa pamamay staff kan ni Patron Kerangot. Speaker may sakala kupurma ang kakniyo kailang kakatiyang masa ni Channelin Penran Konsok Wali and Kalimpakan regular session with January Yosok Tuwa para Jakut Yosok Kuno magpagtay dan masa ni sa pulman kita. Kariyaman. Chance lang mga kamagutan kawitan floor, karos mo itong kamagutan masa ni ay uwang masa ni show, pwede kamagutan po itak trabang katyanan masa na ba? Yan masa na ba ang journal and run kay Sakwalu? Floor leader? Speaker, kailangan sa nama memiyan sa uksit ay magpatungan sa karakupurma kailang kakriting tumasan panchonel sa pulman kita. Kariyaman. Chance lang mga kamagut na mayor, masilar masa na ba? Panpo na sa kamagut, kailang riting tiyo sa pulman kita journal. Karos mo itong kamagutan masa ni uwang masa ni show, kamagut po itar. Kaya sa pulman kita, sa pulman journal and run kay Sakwalu. Floor leader Lator. Kailangan ng kami speaker ay tumalwa sa palim. Ito ito bang kurakan koro. Speaker man sa karakupurma niyo kailang kakrop sa pulmatay kalantero katiyan doon. O interrupted tayo standing come to report. Kariyaman. Chancel kawait na kamagutan floor leader. Pwede yung utuban kamagutwok sa katiyan pa na interrupted tayo standing come to report. Riban po na sa chief clerk. Standing on the report number Silubkay sa Himalayan sa Kuno Mapit medical insurance coverage ng Salmigam Kin Health. Kailangan sa ilang katiyan masa na ba? Riban po na sa chairman net. Kalanan kami mga speaker. Muna ibang patro, imen patroan pakita mayan kaktolaw. O na itungol sakar misikilang kipuniyo wow pan kupuran nilap kaunokot. Patreng sa pulmamoy masanan kawo med tiyang nilang. Anwasan we lamalam itungol sakaran wawala pan kupuramay. One key floor leader, one honorable senators chorus. Pateng kami o pose sa pulmamoy pateng sa pulmamoy masanan ran mawan kapayo kalangan ong men pompe chorus. Pateng sa pulmamoy uyalamalam in mention kapon ranwat. My Mr. Speaker, Komkatan Kupure, ipan syongan patrawan pata sa pulmam kamiti ang Roson Mau, o patrawan wiyata kamukit, kailan uyalamalama ki standing committee report ng beslip ki isak limaw lepenyan risak wano. Chance lang mga kamagutan chairman net, karos mo itong kamagutan masa ni uwang masa ni show, pwede kamagutan po itak trabang katiyan masa na po, ipan po na sa chairman net. Kalanan kami, Speaker, kaysa pala itumal sa karan wow. Standing committee report, may patawan sa karkatar, may itanong ng maluwet, iren kupukupura kay, may pitata medical insurance coverage and FSM My Care. Report what amount? Apapan kakan mausang kuigi committee men pilal kawai dren author and floor motion o mesup sagla o sotrakagan yang wialamalam lukpe uyawiyang eri men nuwa pag patawan pagita standing committee report wet and kapandala kagkariyaman. Senator Ned Tuyayar kamagut bagi Amia utupan kamaguto karos mo utong kamaguto masa ni uwang masa ni show kamagut pa ita magkuburay ban For the privilege, Speaker.
Imen kalalabag te Senator Net kapantala ni mo session in ranwat te kapantala o next session day. Kalanan kami. Pagben kapandalawet tan ni sessionen mas tuaw te isakeu. Irariawa me report wat pan kapandalang kegian gaganapal dadame pananganapal. Pagbagen author and Chancellor Mao kamagit memiya robot wadan kapantala. Oba ang proto ni tuwa o te isa kaya un supplementary regulation. Speaker, Como state sa mo point of privilege, Senator Perez. Kinadbaga tayo commercial na service. Marco Puro pagpag yu thailand kamal lebanon show sana Senator Perez. Kay kamu Senator
Patay community kamagat yu mayor tagtay kat nan standing am to report sidup kiyesa klima le banya kiyesa kuno o kamagat yu mayor report water kapantala mayor to masin be masular ay ban pona sa kamagat Paros me utum Thailand kapandela standing up to report silup kiyesa klima le banya kiyesa kuno masani o masani so kamagat koitar o report water kapantala mayor to report chief. Standing Committee report to number Silvia Isapuno, line Isapuno, Mapet. Floor motion concerning the absence of doctors to see outpatients at the Bombay State Hospital on a particular day. Sang Salmi Committee on Health. On moment of telling Katian and Masin back, my Kupuro Pona sa chairman and Russian Mao, Senator Net. Kalanin kami speaker. Itungal wa sapal ban ko bromi honorable senators kan chorus. Men patawan pada sapal mo committee and Russian Mao patawan we ata kamgit tele mo yalam lam standing committee report na basically pagisa kuno le penial resak kuno karya man. Tan salang Mao kamagut na kaway dan chairman Net, Koros mo utung kamagut na Masani o Masani so. Pag kamagut na po itak tayo bang Katian and Masin ba, o magpuruin po na si Senator Net. Kailangan kami speaker, wow sabal. Standing committee report wet, ye may tanton and malwet, kamakitiyo, me senator wiya, o malwet sa palman kita kamakito, ima kay pwede, wiya lamalam, and sa palman committee, and pwede, Kilaga isak na mensang in February isak. Epid kilaga samalar sort of doctor nan outpatient. Iban Badroan il floor on author and floor motion or Senator Irons when pose sakar pisitungkan metoke sapul me tungol floor motion with me kay pwede standing committee report na basically isa kuno le penal isa kuno. Senator, the chairman Net, you floor Senator Irons, maybe we are member and committee in health. Kamu Senator Irons. Kailangan speaker kung kubura mo ni Van Patro ay tungol sa karang kay binuwawan pati ang kay binuwawan melapoy patar Melen and Mall, Ichmal Wong Como speaker, Roman Key, floor, Wong Key, Nos, Supported, Nana Pasokes, Luke Lamso, Iso, Luke, Lang Kosakosakan Chorus, Wong Key, Honorable Chairman Kan, Kampakabay, Honorable Senators Kan, Pilpatuan Wong Key, staff kan mayang patronan gallery itumulawan pil patroyang tourway insak makatin pipian sabul maray min kair kan kalanganin itumul chairman Mao chairman Ned speaker floor motion what me chairman patron report ki a bit melal Iman Muni. So mau kan makin patrola tekat lai Iman Muni. Lelel klokin chapter talk up sort of talk che. Irai lerkin patronan Iman Muni awi talk che. Staff kan bil song telefon lang nanan talk che kan arai tungol office rebisait lelam. Ai rawat me eleta floor motion what Kumele Committee Union Kak Roberto Molwat we have been Melel Irel talk Chakan Me I want to talk Abrasai Patana Rachel Wasan to talk Up Chaikatin Mangi the Patuan me Puin Rail talk Che Meaning Puilaut Pikasampal pueki
tit yeyas te memoren sapul matay aramaskan magchay bulbulian ay kawawat mi ka patkiyam na itong chairman yoralap speaker kalangan Kalangan Senator Irons, Wagiran Kabarabat, Presidential Siyang Kamuy, Niyete Kawait Siyang Member and Health, Kalalubak Siyang Senator Kan. Kaya kat nan, masa na standing kam to report silip kay sa kuno, laban sa kuno. Kamuy Senator Edward, Kalangan ng promi honorable speaker Ichmal Kapung Bang promi muna iban pacha akong coaching kuproye kung kakacha pacha sabol mumi maasanin kay po ni wawo kapung misan saler kan Ichmal wabang promi honorable speaker waungi honorable floor leader honorable senators kan oregan koros mi yang pacha yakupuro minsan Honorable Speaker, kung kupure imen pacuan kalalabak ang melo committee nel sansal mi sulayang pacuan committee nel imen pacuan kalalabak ma sabun maray korong-rong produk itu cok ceo kan ma sansal nan floor motion rengkakan kawit intuan inangin floor motion mamye aye cumal kalalabak mo ma rail committee sabun kita cuma di ansu mau kenal kawit sang cok cegan me promotion watch ini nelang kalangan ng promi honorable speaker Kalangan Senator Edward, Chairman Kak Sabas, Kamuy. Kalangan kami speaker, kalangan ng Senator Edward. Tama sansal ng report ye acting chief and medical services or chief nurse iram key witnesses on floor motion with we give pitata doctor or pitata nurse and iram women committee kaweweta songkan me committee kak men patrowan recommendation we are on Chief Riemenwo, Medical Services on Nurse Divisions, Iran, Ngongata, Hotek, Rawat, and there, Purangwiyawi. I met ni Aralab, Mr. Speaker. Kalangan Chairman Ned, Senator Simon, kalangan ng speaker kumpatid ko bro pa yan pato mana itang patwa yung kaporong sakar ng wawa kumpatid mo itang pintak tunay yang itu kan sekarang itu tunay wow ang patwa sa pumamutay cara nilang sa rawat nanuwaw lagi lang kusukustan koros ano ko siltukan koros don't wait kasta na itong pera mo speaker kasampal lagi report na nasan kami mga committee tap syuta itu hal kapi mana lep kono sila wasakit mekot may mempatuan report menitanto makapal yung miya mau ni na syuta doctor ke miya so mau patulan outpatient area imen Isto patuan na committee already scheduling Iran talk kan kasan di meratan patuan an outpatient yard lelialam ya mo schedule niya pagdailan kang kirata Eastern talk ko me chota kung parana da kung patuan me imawni outpatient miya talk li miya talk generalist kay pilmiya talk specialty mass mong yung ta internist na biya schedule in dato biya sin niya alam ta tamar dato ari iko sambal ki masan magtel we are so set for the big what we amuman aralap ari nayi pan podani aralap netwa concern mamiya so mau patpana apatpana tukatpana ananak sawasin talk so the doctor Akdelap syuto mangi patuan yes kecuali talk na niya
listeners beban patuwasan triage ais doctor beban patuliyot niyari yesin niya pangyalam kung magkaiban ka mangi siyang irel kami dugoto chief nurse o is administration attention ka pirata is doctor me sudah patuliyot to mas schedule wo miyo o tel talk attendance in doctor ko main elik teka ko wagi is magmamalgi para na talk o main teka yang sa wasas kawit yatwan irawata pangkak maun Ria imimin patuan ta chairman Mr. Speaker me kapal yung miyo apin tuan time essential na report mana bansutra pani main committee nan talk kanay na tama utang kunong and pupukutang pwedeng talk pagka kapali shorter talk ay suma patulan tuang talk Ria imimin patuan mo kalangan ng kamuy my speaker Senator Simon Mamawar, ang magpupurin po na siya, Senator Carl. Kalangan may Mr. Speaker. Tungal sa karmisik po yung ipan patyan. Amuwa, intak patyan sa umasin ng kosong sa karan kapang kayo punuwa may patoyan nito. Tungal, wala pang po may Mr. Speaker, wang kumela floor leader. Tungal, wow, toro rong sa nalay muta. Chairman Edgar, Tukun Kutor, Senator Michael, wang kumela na sa Puafik, Senator Edwin Nanapas sa kaya. Chairman Ati, tungal, wow, meron bang kurakan koros. Kasama kan mapatyan tayo may isang rangot. Mr. Speaker, gutaan isang watak report. Kinsansal manimun report ka akin kaway yak pasanting kami. Ikapungki kupurmawan kami din kosan mo. Kaya report po layo. So te mumun dia kapal naman mun. Ari madamanta wa pung kaya nan yang kolokol wow soron tatag rail kan mawiwiya tatag kasambalan mo muni. Kaping melapa ang tatag mo kan marawiwiya. Nanasukan me sautar kan parata ay kamelala me kasambal niya so legislator bangkat long nan tatag pukata anutan kawai tata uya ben tata akai tani chargina ta me miyo pokarong uya men wata kwasad na report niye kawai wani masanen ponte sang karong me miye pwe kita rektor ya kasaleta me miyo policy aka kamiti kamelele me rai mawa mo floor motion o kahit yan mamaya policy test of the policy. Nuwayo Patongan, having heard from the witnesses above, it was the sense of your committee that in light of the aforementioned policy directive recently expressed by the director, the subject issue regarding having the outpatient ward timely staffed has been resolved. Dari, may kaping kumelel sa talking committee. Pura was a bit mamia policy to so. A bit ele kagate so kauti te paralan so maumeno inaneti an so yume. Choro kala puyawi. Apo inaneti an so yume. Nan minute wo so the talk. Ari my Mr. Speaker, men pagi tatawat kailan kak sabunman kita nakupupura yung utan kamala anana wiyaw yang kasandin tato miya sangon kapal wad may bilchuang nandiyan sa kasalenta pwede uya hill floor motion miya me paralan mo muni ananen padolong nan VIP adanan private room rapadoan me private room miya ko ang VIP sudah padoan me nan ponpe no kuburan kay me ponpe miya VIP ang suma government me ban apalita to
Dari kagade talk saya ka sudah apali sudah pada wasa berapa apali VIP. Iman tadi kami din health ngay lutan saya kata mau ni. Kau sudah mau. Sudah mau an mia bil kasan tu bangkat orang besar main pombe. Mia wasa bantu orang lang. Ini takut VIP. Amia wasa bangkat orang lang macam kan. Utan na pilsansal na sa matay pasan Apple pen government sudah kak nek pesang aramas. May payah mau may payah suot. Magkak may sudah kak. Tatakin mo ni yan kan apali so mau so level may parala. Itong alsakar mesik may Mr. Speaker Romel Chairman Kamatin Rason mau member kan. Kamera may tatawag kak mau sang matap. So men we have report you mayor. Iman kalupa wasat. Floor motion no sudah kata-kata mamiya policy itu sudah policy. Kata-kata tama karataan so mananin chokta sudah chokta. Pwede na tama sa ng report badawan mo. Pwede tera kata-kata mayor policy ay real mawar. Itong alsakar mesik kalangan may Mr. Speaker. 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 Kailangan, Mr. Speaker, sa ituan wo. Speaker, ibaruan, dahil na, sudah mewat kaya ang report. Sa ito itaragi, ito na ba ang wiyaw, talang kapurayan. Kami ibaruan, irawat niya parata ya mau. Kamel me na senatoro pala mau ni pakai siya kamuin pakai me tuang kau wala pak tua o kaya mau. Dari ibilman pagi chairman o kamitian Roson mau. Saya kak nanti yang nian cowok model kan kabugoyang bugoy mapit concern mawani dahil kag bil kawait doon siya Israel kan pabal mawani please outpatient baruan miray galalag walo ani aso ba siya to outpatient araban kin prepare lang arangas emergency dari may tuwani wawag nature floor motion no Kolaman na atungal seriya sumao. Asiraman seriyang komal. Amanan tuwang doctor o doctor walila kwen kak school ran. Ay parawan wawagi Mr. Speaker to school man absent raneo. Asiraman kamatagala school. Asumpatagam niya ban Miss raneo. So school go correspond affected. Tuwalatan manuani. Kita isu bang kate karmas mesti boratau. Pues ma talk teo me materinim utana bang point pues al sakanakan. Sto sabil totalar macam macam donan. Ri tame ai tol kawai dong committee o member kan kedai asam kedai signing floor motion you we have on we have a man wagon but on twin track approach sudah orang-orang ay tiada megot me sudah mau itu says propose what speaker icargi pues tin order ni baruan tegre ma order in floor motion ma icargila Rimen baron minta motion jail gak project masin ban report silbugi segono sebenarnya risegono jail sabun man kita
Kailangan Senator Perez ang muna ipan po na siyang may kupramahin po na si Senator Simna makawadan ng lima muna ang gitna niya. Kamu Senator Simna? Galangan speaker muna ipan pa to ay tungal isakartan wow kapatabat ko diyam siyo. Ay tungal ire angkak itangak pon report may sansal siya ngayon tiranwat na tilpit mauni. Ang report na iyo niya term kayo ba ipatrawan tan ang report understaff for work. I presentation ni Ral mag-witness na paduan kasaleta kung moron floor motion. Rano sa bilisansan ng same ng report, will same issue da may akot mabana pali siya ko nirekan maging partay muni. Rita may bilisansan ng report met recruiting additional doctors understaff for work, recruiting additional doctors. Main emawong committee na health. Rentre kata ma administration melal ma utani kapal makareta contributor ang taman sansal nan emergency wasa kan na mun. Dari nang report na yo understaff overwork. Mentionan ranwat pagpagan additional doctors ong mun. I dual pay kasal mepit irekan mesansal ong floor motion na melal ong mun. Alangan speaker. Kailangan Senator Simina masular kamugot yung miyayan tala ruting tumasa na standing committee report. Harus nautong kamugot ito masa ni Yay. O masa ni Syo. Kamugot paitar. Harus nautong tala sabulman kita standing committee report silibigay sa kuno. Labinyabi sa kuno masa ni Yay. O masa ni Syo. Kamugot paitar sabulman kita standing committee report silibigay sa kuno. Labinyabi sa kuno. Near the report, Chief. Standing Committee report number Silibki sa Kuala Lain Ri sa Kuano Mapit Legislature Pin number Papil Malain Ri sa Kuano sang Sarmi Committee Finance. Kailangan siya nagkakatiyanan masinabay pahan po na sa Chairman Carl. Nangan may Mr. Speaker. Tungal wa sa bal bangko pura mo yo bangko pura kan koros. Tungal sakar mesik po nilay ya kagada sa tumaho po yang kabinsala din YU mapadpad sila. May kadim ko pura. Ibada sa mga kamagin mo ni may Mr. Speaker. O nuwaw karakara kamakit maluwad kaya lang kakuya ko puro ki standing kami the report sinubuki sa Kuala banyari sa Kuano. Riyaman. Sansa lang mga kamagit sa kawit ang Chairman Carl. Karos mo itong kamagit na masa ni Yay. Uwang masa ni Syo. Pero kamagit na po itak sa ibang katiyanan masinabay. Umagpurin po na si mga Chairman Carl. Kalangan may Mr. Speaker. Imenteno imuman reporting committee in Rosan Mohammed may mula o pangkosan na ditambang yaw. May Mr. Speaker, standing committee report si Lubki sa Kuala mangyari sa Kuno, itan kamotang ko sa netpab ko limaw mangyari sa Kuno. May pagpagmualwatan kamakid mo ni makamanamantar paan budget and option kabina mayangaki option karyang kabina o iray to the tongkan mapatoban abol ban option kabina into one budget where ki iray tera to the dog riaman me aratungal sa bisong sa matay government relation barriyesak on into one rusin koson na SL11L the isak ay wal lebenyal wal isak lebenyal isak lema memal wat kamanata koson na di metron to tong koros and Bombay State Government maban sabis ki ang Bombay State Government sa barriyesak sa donangi o pagwiwi amao apo na rail bankin loud last step increase riyaw ira to the dog riyaman to the dog kasampal me amen we are supplement Bombay Legislative and External Relations Officer Ms. Elsie Rose Santos o amen custodial worker Ms. Prigita Silvenis
ira lele na ni rair ma kosenet kosaneti rin din tuan kawit mamia and các mười yang kembaran moni operational and kasau penaran in tuan ruasin kosanet ni patawanta. My Mr. Speaker, tatawu te kasik ma bam pillale to sang office taken. Me patoyal bank pura tail kamit kamelele me sang nikate dekan me mia sang terengkan ban moni yo sama te pada tawaser maluat utan koneng and wan pio apaliyata anan wad me pato to sang option kabina narupo ko met my Mr. Speaker ay bata sa kamkamadi yon wa kara sakara malwat talangak sabal man kita report wat kalangan my Mr. Speaker. Chancellor Mo, kawit tagamagit ni San Chairman, Pieter Masinabel report. Masuk Chancellor Milan, kawit tok Thailand, sabal man kita. Chancellor Masinabel standing committee report, Koros Mautung, Thailand, tuting Masinabel standing committee report, Masani Hey. Uang Masani show, kamagit paitak, Thailand tuting Masinabel. Koros Mautung Thailand sabal man kita standing committee report, Silip Kay sa Kualu, Labanari sa Kuno, Masani Hey. Uang Masani show, kamagit paitak, Thailand sabal man kita standing committee report, what sang committee finance. Meter report, Chief. Standing committee report number 3 sa Kuala sa Kuno mapit legislature bill number Riapiwan sa Kuala sa Mount Rang Sound Resources and Development. Kailangan, sangon mo to talaga kakatiyan ng Masinabe, ay bang po na sa Chairman Edward. Kailangan ng Kupumi, Honorable Speaker, ang kakachika sa college, Marsaran Wow. Honorable Speaker, men patuan yung umusin dyan ang gagawin kakatiyan ng Masinabe. Standing committee report, silupri sa Ktuaw, Labanyabi sa Puno, Ibagkarya. Riaman. Chancellor mo, kamangitan Chairman Edward, Koros Mautung kamangitan Masani Hey. Uwang Masanisyo, kamangitan po ita kaya bang kakatiyan ng Masinabe. Sangon mo magpuprobayin po na si Chairman Edward. Kailangan ng Kupumi, Honorable Speaker, ang kakachika sa college, Marsaran Wow. Honorable Speaker, standing committee report, silupri sa Ktuaw, Labanyan sa Puno, Kawit, Karungurungkan Mamiya, and Napali Waktaklan, Kamatang Senet, Riap Kuni sa Kayo, Labanyan sa Klimaw. Upraya yan kagan. Ora laba report what William sa Kamtin RNT, o may yan kagan, may yang red, Kamtin RNT, sa Chilibilibilin, Honorable Senators, Barayagan, Kachkita Kupura Red. Honorable Speaker, standing committee report, Silibuki sa Ktuaw, Labanyan sa Kuno, Kawit, Tatokpen, Waktaklan, Kamutang Senet, Riap Kuni sa Kayo, Labanyan sa Klimaw, Nakaw Kawit, Kailan kakan Wukit, Irariyaw, Nan Kusenet Maapali Price Control, Kaya unara, Kailan kakan Muitata, Israel mabangkakan uya board member in price control and muyang check-up na and kakachip pilatasang nanpungan ni Israel local chief executives kan kuan kakan uya member in price control karyawin ire sa irata uya ben Israel port kan areban pachpachanan port sipwach. Honorable Speaker, nintuan ipachuan yin kakan oralabe kamutang kusenet watch nintuan report watch pachpachuan esansal mesoche kamutayu mesoche kinala kawit sang rail walye ben executive esansal nan report marabilyang kawit long nan report watch Abil Chancellor ng report, Iray local chief executives kan bilyang kawit long ng report with. O Sabol Marail, kawit o uchut Chancellor ng report with.
Honorable Speaker, nan rin ang sukan me korong-korong wiyawi ang kamatan kosin na report kawit. Sansal me miye Honorable Senators kay me kupureta jalan kamela kamatan kosin watch kodenan communist kalep me miye price control osongan government me chaipat pachalale competition magin miye. Imen pacuan Honorable Speaker mabilnan na rin ang sume korong-korong kan bilwiwiyawi ay sansal lang sa pagmukamiti na RNT naleplaut painan ko po niyakin ko suta ng business kan e pacosang wagi epwelen soap egun leltorachay painan freight egun influx ang sukoros besok kumbachoto. Honorable Speaker, sa pagmukamiti na RNT inanan kasambalgi waktakla mamiya nintuan report ki yung bank from yung Honorable Speaker. Pwagaran which esansal mapuinan peak kasusang riisak limaw kasutang limaysak silu. So ang apol tuwa siya mapuko ana-ana yung pilapol. Resabol mo mukamiti RNT inanan recommend waktakla which and wiyawi. Ang kakan pachoyang Rai Local Chief Executives kan poren kakan choweta 14 price control wegi karabe ayo minanen tete mi Rai me pachuan kolokol manamanin license kanong pay watch o bilsansal ng report no utana ko nang poren bilyang tukoki uya ben puy kan tuwan na uya mukmukit Paisar watch. Honorable Speaker, inintuan oralap, may men pachuan, walian gidi sa pagmukamiti na RNT, o oralap yan bang promi. Isobay kasal, Israel kan mayang sa pagmukamiti na RNT, the member in legislature watch, kakan kawait, o ang reports mamiye. O bilsansal mana ni report watch o sinet watch atache yang kupure bo yang kagan utu wasach o muy yan miye ang rail ano bo senators kan ren kita kupure rail kalangan kupro mo yan o speaker Kalangan Senator Edward, pwede kapesi takawawan standing come to report. Miyata masin ben report, kamu Senator Edwin. Kalangan Speaker ay tungol wow. Dapat patang sorum sakarutan wa meniayer on kan kami lower honorable member kan Israel kan mayang patang prime minister kan kapung kita essential mo trial on kami ni mom kalala bagi umi men beton uya melel on Israel ko ban kakan uya member report what mo essential mo Supplementary Chief Executive, the municipal government kan ususkan choto kan uyan so dia makin tariau muri ternian semua dari bani dia tap ramas kuka rabil sosio kai EU deadline on rail administration o mo katantor ke magdai ban filter mo katiti kita na chief executive ka pulin Israel ko mabangkakan uya o Israel mek kami remanan advice and consent mabang uya sa legislature magdaywan tayan suka aleta mo ito baton me pan uya mo etapian kola o ito aday mo i baton ta me on port what they run constantly may ululyan ta member ka po kayo term in office ka o pasyang tawli o yaw mo imo ko na may kayong kasampal ka po ma niya matan sa poita tayo term riyaw expire ros ka purato awogi abibang ka kunmal mo ibatuan data na ang efficiency member juga ini ibatuan kita ito kailangan Will mamawar ay Senator Carl
Angan may Mr. Speaker, ito nga sa karon wow sa bahal bangko puno mo yung bangko purakan koros. May Mr. Speaker, ikabang di mata-mata mamiyan ang robot. Kamelala may pasan ton mata-mata wan kamao la tatakin price control. Eri yang sangan kubu-kubura jami ya. Kailan kata taki Israel local chief secretary kan maususustang nan puko. Kailan nanit tilmasan ni sabon maray pasan ng kusan nito kan. Kuwi rausustang puko me apali local government melel kusanet tin pon pe state kak tola don a pon payment kaya nanti yang kolokol wow ang local government kan kusanet makasanet yan mapwede na ramas kay youth siya mapan kak kuya member report yapal ke nya nang utung ata ibel sudah yang kamelele me Israel me usus tang pukonan local government kan koneng yan ren yang ket patunan port me kosonen tin state kawata puki arai tatak me usus kita ko te palong-long yang ata kasantin tatakin sabon material government mele lang price control podium me kasanti buran check kuinan kapo ye mapung pasan itu me license business pan patota asang local government kan area kagak mau apabila kagak sudah mau berami ya kaya kasalin konflik marabahan paduan ta business license na rambal bangka wait ko inan tupsukan mabahan na puwal pan license mo na kamanata pero wasa buko kakuya kisen rob me ananen pati ang kawait wat kamelele magtailan ane wani ki pasanin ko sanad makawata local government kan waniya patuan mabahan itita sangat je local chief executive kan apil reti memete limme nairai meme kamen agak mie peka selen topar iman karasayang for the historic kosenet makasanet di raiban me kamen epeyan ruasin pasan ng kosenet makasanet me pasan ng kosenet din pon be banwan ko loro ko yo tantar siya ko tutukan and weikan and pon be way isa ke Israel me kamen nan foto rumay Mr. Speaker ikabung ki mata-mata makawai ta report wat karungan mamiya utut mamiya apo kamelele magtailan ane pin check sabon maray pasan ng kosanat kan pagkay dalal wasayo me kosantin kosanatin Pohnpei State pan palong-along yang ata pukokan me John Way useng rail ran apaliki way kan mer pukoki ayo tungal pepemet may Mr. Speaker kalangan po siya tungal ng semua Kalangan Chairman, Mamawar Chairman Carl, na miyete macam ni kamu Senator Simon. Kalangan kami may speaker pasipalay tungkol sa ratan wow. Even yang patron ay tungkol chairman ng Nasantan report number Philippines Actual. Even ang kaksensal na matmatawang committee kamaulan tatak na India
Ari kami komiti paduan kami lele. Mairail local chief executive kami pang we are told forward. Akan mau sang kami mendapat. Dan nagmatawon katawag Mitabiyo kabla sa pulman kisalatok ng kakiti sa Pilipinas. Nang ko sinadot, ako sinadot mo kabla pa di ang ito Israel ko mawia local chief executive mayor local malapsong kan. Ay bil ko sampal di nan ay puang marapuang rawat. Ko sampal di momen ko lapu ko. Pagising kabla kay mo. Israel local chief executive kan kabla kay na railway kan. Dari imeng paduan ma yapan momen ma ye luroro miyo ama legislature kubrata me emau kopnayan itiata rabas pukap sang ni kawit ni rai local chief executive ko po engka kalau dela pulin aramas me bangkak toto nan session sa mularo ipaduan ta matmatawang port ay tungal matmataw me isto yang no parangi amanaramas en kitong port riyaw de silu puton pumpi metoto bakak tatok pukonong en kamaramar pesong pukokan buwi matmataw kap engkak kawaseta matmataw kap nan wasan tatong kan Arya imen mau nagay to chairman trong committee o speaker mo masan panirawot kangka wiya pono seli buwi song toto pe masan irawot imen kawit na bangkak chairman o speaker patuan. Ya tuan magtay patlaw sa pulman kita reported. Ang sa magtay patlaw pilo akmal koputong kabito po siya kapali. O apaliyatan ng tuan tama ko no. Mo reported kawit irawo o imesensel ng amendment ng minapadang ko sila. May nila siya kak prong truck ko siya dito o kapuro lang ito yung si report na kawewe yawok lang report na sa paduan lang siyang tamang tayo na nasa nila amo imen rapan kubur kita paduan ito wadas Kailangan Senator Simon mamawar ang magpupurin po na sa mga Senator Hirons. Kalangan ko mo speaker paduan kaya sa bali tungkol sa karang kipunuwa mapatutaran kawan. Speaker iyang paduan kapinki report me we sansalan sukset puwag bit price control. Speaker, yang patuan kamelele me, pukul Israel chief executive kan, mainin lap. O yatuan pukul price control, utan abanlel, totokyo meraban, tawgi sili puwenen tipsukan, nan stowakan. Ibilmen chungolen ke kalalapak moong committee kalalapakin kawit ma committee check ya iren commission memiran wat tame sapu mesaik mogit an subis patular speaker ipatowon mai chungol katamen pan pung puego puko commission wat ko kouta ko kawata arai chungol Chechen to open convata writing all budget. Area it was out. Writing all budget is what a tool. Mo Ivia Kalalapakot Quevi committee and Kak Sapul Marai writing all Rubro and Kak Nay Olilla was Abuko. Ma committee commission Memiranwood Tamaka Palme Aban Kolanki Israel local chief executive. Ibil Patuan Kamele me. Ma option way ka magin patuan tatakat kita business license so to we work me direka control puenen tipso yata kalala pakut puen ka yang so sa ikaping ke mata-mata me committee sabul man ke tungolen ki poren ka khamakit commission work utan mele price control o ya irayo makasampalong rawat mele chairman ponto puenen tipso kalangan Kailangan Senator Hirons mamawar ang magpupurin po na si Senator Perez. Kalangan ko Mr. Speaker I don't wow kayo man baron katungeng Chairman Naranti puwag
Как wakata matematawan men pun pe unshak on kapunatin competition in price control board na miyan sawut and ga kugitak. Ikamel magtagoros kaya no pen tama existing ang sawut ma effective to so. Dari kung robot si speaker may manyang chargila. Iman kamel magtayan nane chailele ransho yung magtayan nane kuburata sound uya beta magtail ban uyayang boardwood kuiral consumer gan chiwalar. I parawan check yapugon price control board kirai me ban regulate painan kopo all services when got fair, affordable, and stable for consumers. Ri Tagoros mangi metama mi ansawut asitu talk asitu mawang telmen punte. Ri idea and gak wakit kamadang kusunat takosunat mi ansawut yang utum I will kabeng kawait kan mami land floor runwards. Mr. Speaker, I kabeng order on pillow. I man bil pagita child ngak sawasa idea what when kamaulan into one magchild mami. Male kama kusunat tuwat songoson kakabali consumers muwagi haramasin pontoy. Tangni karbe Mr. Speaker, men baruan kagitak child ngak rajangti masin ban report. Uniban po na siya kamagit miya kamkubura miya iray kay makawatan ng limaray men kalalabak makupura ray tutuwad Senator Carl, Senator Edwin. Kailangan may Mr. Speaker ay tungal wasabal bangko puro mo yung bangko puro kan koros. Ma isu to kamela la makosan na ret isu to konya isu to mampat pato. Utang chay isu ka kata ki local chief executive ka. Anso me kapan bujalar puin yu me legislator mangkamana. Nan kosanet me kosanet tu pot kan legislator ka kamali railti. Ari muktai telel wasa ko may kasampal ki. O niyar wiya para mas kasampal ususta kay. Japan mo na rail kata ki rob na rabana pali ko puinan ko po. Pagkait ang rabang kosan na ito puinan ko po. Raban tiyag makosan din puinan ko po akan pungo ko na yung parat teso. Kacay muangi tamag tayo so bayan so nusus. Ito ko lang usus, apoy ng kubo kasi agta. Abang mawang ray. Ari mog Thailand kubo-kubo na email al nanti yang kamau yala. Tatawagan price control commission. Habis itu kamelala kosan itu irai local chief executive kan cem agak coba boardwan bang kamau yala. Ikabung ko report po ki utana song kamau yala. I men pateng kambakabayan honorable Senator Simon. Sudah mereka teka kuyan report po ima patunan report amak teka lanan pila. Jahil kapuralang committee. Pagpatya kanina ni Muya, ikam kamelele ito may koneng Thailand. Kung ano pasanin ko sa natakanan local government. Kamelele may tantatak mo, makamit ikat yung lalo, resident siya kwasaw. Pwede pa miya pasan ireti.
Sabol Maray, local chief executive kan and we are puko likin tama kosan natin way yo kosan natin. Pag tayo bilayang nan atay apapali kosan natin Israel magkakuya cabinet. Kaya kosan natin mamaruya cabinet member. Ada juga coba airport coror likin port makosan natin. Ada kupukurawan pilmian ang sangan tataw matuwa damat. Saya cek ma sama rai pasan ng kosan masuk pil kosan natin so dia buka coror sama rai local chief executive kak buya likin sama rai cuma kosan dalam kosan natin. Sama mata itu tak and kak para ko niya kapalway sudah palang-alang. Kalangan may Mr. Speaker. Our Senator Carl, makupuruin po na si mga Senator Atun. Hey, hello, Speaker. May kami yung patuan, may na patuan experience yung Price Control Board o sang niya patuan lalto na legislature wat lalto ramot. O may tail ginipiyang o kamanayang ramas kasilil kayo kuranto wat. Udang ko yak iya kay ray lawyer iya kay ray kosan an office kan iya businessman mo i patuan na may kay di problem mo port i patuan na bil sudah ton to talk na bangu yang rail to talk in track silly price song tiga para yang mo niya sumara bang ni open ya that decision kan the track information kan na niya Sudah saya kau poren kak maintain information kay maban. Kak ko yang rail port kan poren kak kuyata decision yo ma melel yo poinan tip show yo patron ni chongon mom yo makona ang teso. Mo inong tama miye matmataw maban mau teso i bil seto kak katawan ita magtay ban chong tao tay lam ban tiyaw to. Apo yato may man patawan moin tay koros wuwogin nan municipal isapeo moin way siluta tayo na tax peso tan law. Sore mo aban ito ko law ikita buko tokasyon way me when right tax contribution is allowed. When I'm visited to Nomawang, we have been confirmation. There we have been confirmation. I also correspond to Israel government central moment tax case law. Gentlemen, doon tama niya ini baton na ito ba mo. Pangka katong mo ongi masyado supporting staff na pancho si Israel kita na information kan tabi office yung kan dedicated tama Israel port kan pan kakan trengi information na toka poinan tip show aura pambil kan EU pene utana ba na bal papalin ren trek tama ko na po so information bang kan provide and right so mas Soto taliyo nan government what mo tayo ko may IRL po dan ka check statistics in poinantic show kan kung patrolong to compare wasati kan na niya nan sabon metal labing sete utay lang ka patawan puy yung nagtail assess yung tip show yo yay makayong konang test ko ay mat may patawan kaya kila ito kanang Kalangan Senator Edwin Masilar, Asansal, Mamier, Kamagatiyo, Iya kailan na sumisimasin ko. May kupuraiban po na siya mga kamagita mga paita, dahil katlamon, masyo ay bilban po na siya Senator ka. Karos mautung kailan na sumisimasin na standing kamito report, silupki ay isak tuwaw, labinari ay isak puno, masa ni ay, uwang masa ni siyo, kamagit paita, karos mautung kailan sa pulman kita report, masa ni ay, uang masa niso kamagat paita rok tayo sa pulman kita standing kami to report silog kay sektual o kunyari sa kuno isang kamitian R&D. Ito report chief
Standing Committee report number CP Reza Klai Reza Kwano Mepet Legislature Bill number Babki Sulai Reza Kwano Sang Migam Kim Saab. Kalangan kakatian at masinabay po na si Senator, the Chairman Edgar. Kalangan kuram bawai so nyang pateng sa mumui kasama-sama ko. Ako kaya mo sa ko iso ko sa marlikan ko, nalalang ko, nang kaniyay ko. O sa marlabal kay sila balap ko courage. Then laban government ko o mumotyo. Peraturan maluat itu orang kami, pada orang ki lor, pada orang ki look, yang ay senator kan, pada orang ki sama saya staff kan, yang paten sama saya ujalan menang naisuat. Peraturan sekarang saya lengkapkan kita, standing committee report number silip riesek, la riesek wano, dia kupurki, o sabulman kita. Riyaman. Ang isang sala mau kamagita kaway den Chairman Edgar karos mautong kamagita masaniyay uwa masanisyo pag kamagita po itak sa katiyan ang masanaban report may kupurin po na si Chairman Edgar. Standing committee report number silibukari sekretary siguro may tanlong kamungatang kusunod papki siyo lang rin siguro mapit Popoteo sabon kolokol palian sap di mesa kriau tas fi tas 25 nan on araw tawa na wen matalanim. Pagpagwat sa langkakan oneta tao yung mapatuloy sang masaw o pil autaw-taw sa akin na feet upuki 500 upuki. Bapawagi square feet nen. Masakit ba na auta o auta o ya kamawala tao lala masliki. Malil wasak. Ima Ari John Kousano in kapengki tama wiyawi wegi engka kana palila tama rapunotiki mapit wasao tena ya wugtakla nan wewe me kare yang asola no sana ma wasao wegi ilong ka wasang sen japo Rima kareta raban auto wasau maban auto ya ororen tao pangka kuye ya ima panyang auteta square feet kit nano aina ipatuan sakar kita Ang Chairman Edgar pagkakabesin report miyata masanaban report kamu Senator Carl. Kailangan may Mr. Speaker ay tungal wasapal bangko pura mo yo bangko pura kan koresimen padiangan te kupur mau na tungal chairman mau sanalay mo Chairman Edgar wagi iyang chowe ko sa paro o ibil patongan wasaw mas uksang ranwot penene sabon nendeman ki te sabon ki sabu aray tungal te sabon maray imalap patomo ranwod mawakin lal akin tutanan im rakosan lalo romogit sang nanimo ko sulong nan aray tungal nas mamiyagis mas lalo ranwod kabil ukutala nasa uyalar wasan wendu buwagi kapalin lalatano me ele yang ray magkutoy kamera me kapal wood
Eso te rati yang tu wasa tu tu melel tekaliki kan. O waso tu makosan mi ponaror anso kan mo ran wot awukila. Riman pada ngai tungal chairman o melel committee sap pagi bang purakan. Sedangkan utung ata tentang kesempal wot puan apaliata kawal me penene wot so pai ran wot. O eso tu mamala. Eso wot la. Kalangan mai Mr. Speaker. Mawar Senator Carl, pan po ni si Senator Perez. Kailangan, Mr. Speaker, ay tuwal wow. Ibatang ay tuwal Chairman Mao on Finance, ibatang order and bill na report what itantong kanmaluot. Sang ni iran kasalatan Mao sang ay tuwal Chairman in South Mao ay men baron with a motion sign kak pasang tumasag ng board sa kulman dito. Speaker, Kariyaman, Komal tuma. mamuli pan po ni sa kamagitok makupuray po ni sa mga Senator at kung makawatan ni Limang Moon kamagit mo niya. Kaya kamal ma Mr. Speaker pagi tayo sa quorum. Kamal, kagpatuan ng Kamal.
Kupuro esensyal ng muna tayo kumbal. Tisa na nuya kupuro esensyal mag-try kat nan manas ba. Masa na ben standing kam to report silip kuryesak labnyari isak kuno. Biya to masa na ben report. Kamu Senator Carl. Kailangan may Mr. Speaker. Ito nga wasabal bang kupuno mo yung bang kupurakan koros. Imen pada nga ito nga chairman mau nubaw karagara ka magkitalang ka reading timasan ben report kasambal karwarwat. Kariyaman. Kailangan Senator Carl. Kamagit mayor koros mautong kamagit masa ni Yay. Oo, masa ni Iso kamagit paitar koros mautong standing kam to report. Silip kuryesak labnyari isak kuno masa ni Yay. Oo, masa ni Iso kamagit paitar og sa bulman kita standing report what siyang sa bulman committee and staff. Masala report ay pan po na sa floor leader Nator. Kailangan ng speaker ay tungkol sa karwaw sa balang kapatpatuto bang kurang kato sa balwat. Speaker man sa karang kuburmao niya dahil ang kakrop sa bulmatay kalantar o katiyang tunay din ng baysok tayo ipil kalantar. Kariyaman. Saan sila mga kawaitan floor leader pagi ami utupan kamaguto ay men patroon talang katiyang kon ng baysok tayo ipil kalantar o pan po na sa chief judge. Legislature Bill number Walisakaw Layang Race of Payo, Legislature Draft 1, the Bill for an Act, amending 19 PC 3-104, relating to minimum wage and for other purposes. Unimatawat kayo. Kailangan dahil ang kakatiyan ng masin ito, may kupurin po na sa chairman at ward. Kailangan ng Honorable Speaker kagatiplaw kaya sa bali chungal sa karanwaw. Pagkita in patuwane umuchin jalan kakatiyan ang masin ban LT Walisakaw labinyal risak payo LT1 and Parugaryo. Kariyaman. Saan sila mga may kamagit Paros mautong kamagit ang masa ni Yay. Oo, masa ni Iso. Pag kamagit ang paitak tayo bang katiyan ang masa na ito, may kupurin po na sa mga chairman, buwan sa biyata sa mga tayo masin ito. Kamadang ko sunod. Kailangan po Honorable Speaker kagatiplaw kaya sa bali chungal sa karanwaw. Honorable Speaker, kamumatang ko Senate Walisakaw labinyal risak payo. Yay na standing committee report silubgi sa silu labinyal risak kono. Kawit ito bang promuyo bang Honorable Senator Scan ayo. Kawit ang bang promuyo bang Honorable Senator Scan. Karong-rong kan mamiya. Nauta ita kamumatang ko Senate may pacho bang promuyo o bang Honorable Senator Scan na nang suot. Honorable Speaker, kamumatang ko Senate Walisakaw labinyal risak payo. Kawit kailan kagan wakit taon machay ng ben minimum wage mamiya nang kamutan ko sa netwatch ay pachowan isang EUC sa klimaw pachotang chala isu. Honorable Speaker, esensyal me i-standing committee report silibigay sa kono labinyal ri sa kono makawait ito kamutan ko Senate na patch-patchabang promo yung Honorable Speaker o yung aking Honorable Senator Scan o esensyal mawakitak mamiya nintuan kiwak sang kamutan mamiya o kiwak yung memorin muay which Honorable Speaker esensyal may kawait kamutan nan report po kawait makamutan ko Senate watch kachoror pesan nan kamutan ko sa netwatch may pacha bang from yung Honorable Speaker o bang foreign Honorable Senator Scan kachora besang kamutan ko sa netwatch niyaw yata section payo kayo un section NMPO pacha-pachawan the Bombay State Government minimum wage pang pacha-pachaw ni chala silu isi sa klimaw karyawan lempe pachawan iray local government kan and pay watch o yang agad taga pay panchala silu sent isi sa klimaw huwa sa Bombay State Government bali siluan tanampe siluan nan kamutan ko sa watch
Kaya pali CIP project kan maging estimated ban TNI. O kawit may rail kan maban tatok ang project kan mawait ito ban TNI meron compact infrastructure project kan pangin chala limaw awayo kawit ng babayo ay pachuan wasakan manembe ulal ng basilu sa Chisair ay rail kan makatotoki rail mintuan na sa Chisair ng ulal ng basilu rail banyang pachuan tatongki rate me minimini chalaria walap Honorable Speaker, essential na pamutang usunod mo ba ang promo bang po na Honorable Senators kan anso menen po sa network plan kakan wi alaman naman essential na pamutang usunod imen pagita yan kakan proyekto asaj hindu ni oralabe pamutang usunod mo miya ipachuan me cebang kachnan watawat karyawa pamiye floor amendment essentialer bang furkan mamiye floor amendment pach kuya te bang kachnan watawat kiyuwa men poye kwasa cho to nese committee members so chili bilin honorable senators kailangan ng promi honorable speaker Kailangan Chairman Edward kung kapesen kamutan ko sunod. Kamu Senator Carr. Kailangan may Mr. Speaker. Ito nga luwa sa bal Bangko Promuyo, Bangko Purakan Paros. Ipatuan me non-report ni Aitan Kamutan ko sa network. Karorong yang agi local government Paros. O local government kan iray magulian rail to uchung. Ari sudah cungalan ke pay kasal puegi nan ruwasin pasan ng kosenet me kabukayang legislature nek munikan me banlen lang o kenapa di local government kaladaran wat padawan me sudah 3% sili sa kan revenue me banen nawo gniya so magtay kamagid minimum wage o man saya rata aray tungal budget at justification me and kagagis laut 1% silisak ipatuwan taman puan werang kubukpura pue ananin local government kan kasaleta maruchung at pan miya kupuran malwad masuduchung pue ki local government kan malakat to sangya Uya bento tawag na paliaray tungal padet may wasapi kasal pamiyayay men kamerelem maluwad magang kamanata aray tungal padet o maluwad kakapali aray tungal padet mak kusutang puinan kusutang minumumut bunimang wait man sera aray tungal padet iwiyagi je ay irain sawas pagi ay utung melel ay tungal chairman mo chairman Edward leadership iyo committee sabon man keburan ka kamakit kosenat apalwat kosenat makasenat minimum wage padawan me nan sombar silu karos robrob pan wiawi ang kamakit pen minimum wage lasin minimum wage kamakit sa kosenat maapali regi desa kriya mudun sombar isak tayo ayat desa bali ari kapeng leadership kami tumawan R&D pwe kia katerap kita tatakot nintuan kawit na miyaw pwe kupinan ka pwe inflation o ananin mamorin may wat utan waksang melan may kan mo kalangan may Mrs. Speaker Sir Carl, mamawar ang magkumpurento na si Senator Edwin. Speaker ay wow kapatapat melal katungong committee R&D o pangutawat o Mr. Speaker mo ininbatuan lang floor amendment yun kaya ipatuan lang pagkit
isito utungata kamutan tarani Mr. Speaker ni magdaiban melel kapata tame ban yamuna ban affect budgeting municipal government kamo isito men rail bang oto testify marasito men poil outla when te kan me available I was am a concern ime beton gary men beton offer floor amendment silip ku wali sakriya 11 year re so no o pakakariya men Chancel menan masan ben komutan ko sunnet kamagut yumi ayer taren bitre floor amendment silip ku wali sakriya 11 year re so no pagi ami utban kamaguto Iban ponese koros mo utun kamaguto masani ei uang masani so Chancel makamagit poitak te bang kerjaan masan be mia masan ben floor amendment silip ko di sakriya le benar ye sakono kamu Senator Perez Senator Perez Joy, mereka kawait
Yakubur o chansal makamagit yung mayor Thailand Tech, floor amendment silub ko wali sa kriya o laban yari ay sa puno o chansal magtaylo suser o poita o tay katkat nan floor amendment silub ko wali sa kriya o laban yari ay sa puno. Biya maasin ba? Kamu isa na dati. Wait, kailangan, Mr. Speaker, ngayon, kamundan floor amendment what? Mohamed Batuan sang section 2 ong nan kauntan kami katay susukay rawat the pit 375 watt ong municipal government kaitik magdray ba Batuan sang municipal government ka sutra Philippine ran ka pokata obtain fine double maray tuan tutong ka ong 375 maramen huya kami iikis kasambal ki lelelong way tigatuk me tete muin palaut kan kota sang 30% sharing o mo ma one moni me niya answer to one kalaut la essential me sang 175 kotang 375 that's almost 100% increase in time sudah pay kasal ki municipal government ka on paying fine ni return to tong ko marakak fine dahil ta set baseline yung municipal government ka na rabang utana na itawan oni ansu marabang purlaw utan calculate po inen to tong kan yan sa marabang shift utan ma yei po inen makayun pa bang kasutan 375 Israel may kay mapuy-puy kisalin ni tri kala silu sama utan raban men puy na Israel ni ito ni wasame puy-puyin kayon taban bato yun ay wasame yung is concerned ki melalong Outer Island po ki 1/3 mamiya yaw rasitabil kun puy-puyin awa o ki ragin set puy-puy ka ong monthly ere ini batuan yang rai me pui abang purwang kumalang kosoneti nan sabur mai pacheten yawan magmail kak tin port mailan na pali ere i batuan data met offer met ma puita ma sito puita ai tepami itungalen kemet Kailangan Senator Edwin Tiger Kadnan mas na floor amendment. Kamu Senator Liganet? Kalangan kami Mr. Speaker iben yang pateng kawit mesansal sang Senator Edwin with data floor amendment 382 as 26 yang kamelele metame song justify valid Mr. Speaker imen saya ma wasagis may kamelele me anane kuno talen kakabali na kosonet LB 81-24 kusonet pasampaliw sabang song kusoneti minimum wage song local government or state government sansan floor amendment would is also an exempt local government tegi karpe imene sansal me ban labalang kapalong melel iban patogi kapinga marangin municipal government again regionale 30% 89,000 a year simple calculation pengure Mr. Speaker tungol wow tunggu berapa yutan imenen ire kasampal bukaten sansal begia komgu berai tungol wow bang kompromi honorable members eban wiya dibalik labalan kapalong kapigamarang municipal government sansan magtail allocate 89,000 sang 30% ng kapigamarang sa dapatuan local government ito hari tami sansalan suwet ang rates of project operation salary versus project done 35 40-60 60 yung salary 40 yung project
Ari, may tabang ka manlala $3.75. Simple calculation. You take that times 80 hours, 2 weeks. It's about like 7,200. And times 26. O times workforce in Kapingamarangi, epan tauli sipele tolul allocation mo kita kiyang kita allocate ang local government mele Kapingamarangi sepatuan ari irapukat me ikamere me ban effect service kan government in Kapingamarangi provide tong mele kablimatay aramaskan I patuan kumkubure ya Senator Edwin Imen Teki patuan me mie na floor amendment with mie citation me sa tepung. Citation floor amendment with song and amend LP 81-25. Imen peki pangkupren na Senator Edwin kak kaptilong floor amendment with sila kap. Iya tukol kawit kalangan na. Kansa na mo kawait mamiya sang Senator Licanet. Speaker. Technical error mamiya taan mo itang Senator Edwin o ang kagan kamagitan kapantalat floor amendment o ang lakap. Kamu miyata masin na ben floor amendment? Na, masin na ben floor amendment? Kamu Senator Carl? Kailangan may Mr. Speaker ito nga luwa sa bal nan imen pagkapan kuburan o lakaw Maye melel contoh tahun ngajak municipal government sudah kun pui-pui nawa ada stop layang kosenetet ang me pui-pui nawa pensa marai kosan di maramana pali arai tunggal contoh tak dikin kosan din pui nawa samarai kosan di mo kosenet ada pali te Israel me kin pui-pui nawa erma Irai tuan tetangga situ kun pui-pui nawai ada kun pui-pui sompong reste yang apelayan. Ong kapat me kamba kapayan republik Senator Licanet tuya. Ilka sempal lagi. Sansal memang ko senator pa mana-mana bantep ta dog non fiscal year riyagat resa kisu. Non fiscal year riyagat resa kisu Chala lop nen tuwa kut wono po kilometer kisu 119,657 may pampatulang government din Kapingamarang kahit yan 89,000 may pampatulang sa Buafik 103,206 lop silikit riyab ko wono kahit yan 89,000 nan ruwasin pa kasan ko sanet legislator bang kasan departed in local government ruwasa masoda tig-tig 100% silisat. Mawewe ke mamakwason natit pan kamanaman lao LA yang ananin kalaw la na right tungal patet legislator mang kosaneti. O isote iredi legislator an kak patuan yang local government lao 100% silisat. May kasumbal ki kailan na pali kosanetet. Niyan sa magtay song kamakit patet in local government kapu fishing fee patuoto. 80 yo ka pinakawo mesero ka pagkaitan revenue mo fee ari kabeng kita dagan kami de buhay song rapag sangan wiya bekan mabanso sa local government ka kaita po ni right on to ma ipan mo man natay la pali government met ay siya ban mo natay bangkat la mo tay bil sansan ng karong-karong me iray me ulian to local government ka rawutsong amak tail kadlang mo tail asa magtayban lilwasawa tayban suwa sa local government ka kamanayang ray mo ni maban kak suwa sa ray burang ka kapali ko sa network isma panang pali kay dang government kay dani me ko sa network song na pali aramas John Way aray tatagang local government, the business, the Philippine basic government. Apple pa na aray tungal pinini. Ari kayo
floor amendment may pati Bangkupura tile Speaker. mo imasakala telenola ka po irauta ate kawait Thailand delete Sangaros may pit local government up to offer alternative ma abil delete ruwas local government kan and paying kosana di aray tungal minimum wage apren nanti yang puente non sekedik sang minimum wage masanti that's a good alternative porque kita lagay sinin madalani pa nanti yang buwan mawang men madalani imag mabil song and mawang sabol mo way hari mo I kamelele me elele rancho telenga kedla motel o apali minimum wage o yanse wo met Speaker. apo ki floor amendment to inting tanem be ka usapong I mean to telenga fight floor amendment me kalangan may Parliament. Well, essential motion mo appropriate po ginamban floor amendment na siya po ang magkupuriban po na siya. Koros mo itong kamagutom masani uwang masani siyo. Kamagut po ita floor amendment. Mamiya silub ko wali siya kriyaw laban niya riya siya po no. O mamiya anak-anak pa ang kakapungpung lang ang lakap. Miya ito masanaban kamutang ko sunod. Speaker. Kamu senator para Mr. Speaker, amendment 1, kaya motion on Chairman the main motion. Aparila what kayo. kariyaman Chancellor mag-drive na pali watawat kayo ranwat. Pwede miya kamagut chailan ruting ti ay pan po na siya. Koros mo itong kamagut masani uwang masani siyo. Kamagut pa ita. Koros mo itong chailan kamanata. Kamutang ko sunod silup. Wali siya kayo laban niya riya siya payo wal tiwan o watawat kayo masani uwang masani siyo. Kamagut pa ita. Ruktay sa bulman kita. Kamutang ko sunod wat no watawat kayo. Miya ito kamutang ko sunod. Tampil calendar. Legislature Bill number Bapkil Malayan Race Kuno LG1, a bill for an act amending Bill number 11-77-25, the Comprehensive Budget Act for fiscal year 2026, and for other purposes, only what kayo. Kailangan may Mr. Speaker ay tungal sa karsabal Bangkupura mo yo Bangkupura kan I pada sa mga kamati mo niyo no karak kamagat mo hotel nga kuya kupuro ko yang wadawat kayo kamantang ko senate papag lima wala banyari sa kuno wal tiwan Chancellor mo kamagut koros mo itong kamagut masani uwang masani show. Kung kamagut ya po ita tayo bangkat yan ang masani ba o iban po na siya chairman po. Kailangan may Mr. Speaker essential inang and kamantang ko senate watch and kak apali ananin ko sultan po inen tundo talk riyaman may po ban option kabina pwede wasin ko sa net 11 L-80-25 magasaneti may right on the dogan government chorus may sabi siya nga government sa bariyasat o wiwiyamaw apo inaray kakwa sa step riyaw ano yara lab may Mr. Speaker ikaw mandang ko sa net Speaker. Kailangan chairman pwede kapesin kamutang ko sunod. Miya ito masani ba Senator Perez? Speaker. Kamela me kamutawat masan. Even baron with the motion trying Parliament. the motion to supplement with what kayo. Chancellor mo kamagut miya Koros mo itong kamagut masani uwang masani show kamagut po ita tayo rating tiyer masani ba Koros mo itong tayo sa bulman kita kamutang ko sunod pa lima wala banyar riya sa kuno wal tiwan o watawat kayo masani uwang masani show kamagut po ita o pwede sa bulman kita kamutang ko sunod Legislature Bill number Yapki 1 Layan Race Kuno Legislature Draft 1, a bill for an act amending 39 PC 3.105 relating to the Price Control Commission and for other purposes, kung namatawad kayo. Tsaka mo ito talang kakatyanan masin pa pampo na sa chairman at ward. Kailangan
from you, Honorable Speaker. Kakachipleo kaya sa bali, chingal sa karanwaw. Nang piltag karkarak, yung kagan pasuan yung motion siya lang kagan kachek na masan ben LP Riyab kuwan isa kayo, laban niya sa klimaw LT1 for pursuit. Kariyaman. Karos mautong kamagito, masaniyay, uwang masanisyo, pag kamagito po itak, tayo bang katiyanan masinabi, may kupurahin po na sa Senator Edward. Kailangan ng from you, Honorable Speaker. Honorable Speaker, kamatang ko Senate, Riyab kuwan isa kayo, laban niya sa klimaw. EMS Standing Committee Report, silubigay sa tuwaw, laban niya sa kono, upchen kawait, nan matulin, order of the day, makaw kawait, chalang kagan wakit, member in price control, o yang aki, one ray na reba niya port member. Honorable Speaker, essential kawait kan memiye na naisuben masin pen standing committee report. Imen pachuan kasaleta me price control and so watch inactive. Nituan sabul mo staff kan kawait sabul mo committee na RT. Imen pachuan cheme sabul mo committee na RT kameleleme Israel local chief executive kan kagan wukit to talk watch wagi masocializing asoci business o ibilmen kasaleta me Israel local chief executive kan mayang kachita pachuoto kasaleta me ramen wiya board member in price control. Honorable Speaker, sang nikawait kan namiyayer ng standing committee report imen pachuan yung motion kamotang ko Senate watch and kagan kuburpur lang committee na RNT wagi kawait kan mamiya na nansu machay kawait pa na and kagan yang pachen ay tagagaryan Kariyaman. Chancellor mo, kawait, may chancellor siyang chairman, kamutan ko Senate, Riyab ko na isa kayo, laban niya rin isa klimaw, LT1, ang kapurpurlang kamitin na RNT. Karos mo itong kamaguto, masaniyay, uwang, masanisyo, kamagat paitar, kamutan ko Senate, Riyab ko na isa kayo, laban niya rin isa klimaw, kapurpurlangan sa malmatay kamitin na RNT. Chief, Legislature Bill number 52 line is Kono Bill Fanak, amending Chapter 9 of Title 42 of the Code, adding a new Section 9-101.30 pertaining to landfill and channel rehabilitation in Aruboa, Matalino for other purposes, ang natawag kayo. kailangan, talagang kakadyanan masinabay, pahampo na sa Chairman Edgar. Dari sebuah o sabat manti. Kariyaman. Kariyaman. Karos mo itong kamaguto, masaniyay, uwang masanisyo, pwede kamagita po itak, tayo bang kadyanan masinabay, o speaker pahampo na sa Bato Chairman. kami nila may oralbata piluwa tingkapan ama niya kay pikasal kumay kasaleta kay na mga kaldat kalalabantan yaban lutsapan. Kailangan Chairman Edgar, kamuhi Senator Carl. Kailangan may Mr. Speaker, itong alwasabal, bangko pura mo, bangko pura kan kores, itong al watoror, bangko pura na itong al Chairman Mao, nuwaw karakarak may Mr. Speaker, man kamakityalang kakriting timasin ben pil. Kariyaman. Salar masinabay, Bill, karos mo itong kamaguto, masaniyay, uwang masanisyo, kamagut po itak, tayo itong tiyer, karos mo itong talang kamanata, kamutaan ko sunod pa, kisulap niya rin sa kuno, uwang watawat kayo, masaniyay, uwang masanisyo, kamagut po itak, tayo sa pulman kitar, kamutaan ko sunod wat, ni watawat kayo.
Pagi selar kamatang Senate pampil kalender ay pampona sa supplementary floor leader La Torre. Kailangan ko ng speaker ay tungal sa paling tutuwa sa bangkrong kat kasampalwat. Speaker man sa karo kubur maung kak niyo. Ang patungan sa karo kubur mal jay lang kak kairala sa supplementary kuburun rangot. O katiyaw ng kamtikan, ang totok chikan. O tayo lang prong sa bali ng malwat ni subject to call. Kariya man. Essential me kamagit humiyayer. Muna ibaan po na sa kamagito men pagkita tayo kammal finansyo. I kamkupura floor pagkita tayo. Kaya sa palerong ng supplementary yakupuro muna ibaan po na siya miya pakair sang chairman gan o pakairan meeting. Kamu chairman ko. Kailangan mo, Mr. Speaker. Essential me karong-rongan patitin PTA TNI maluwa. Eri pagkair kita may suka klelito po ki workshop yuro wiya me ana bache. Eri man pagkita postpone karong-rongan bang wiyawi niyasil kulak silu next week. Kailangan. Essential pakair sa chairman ng Karos. Sabi mo mahal karong-rongon o budget transmission act Mauricio Watch and Yasil kangang wiyawi yang Senator kan Karos ang patyan. Iyado pakair sa chairman Chigan. Masilara iban po na sa kamugot mamiyak Thailand kumal di siyang yakupuro sa palpare subject to call. Karos maudong kamugot ang masa ni Yay. Uwang masa ni Syo. Kamugot paitaro. Kailangan din kupuran Senator kan Karos. Sabi matay yakupuro. Ereran. O ban subject to call.